Ko himen ko parao Jesus Christ ngiwan shakane kimene namar bale ngikwa ban duai ngi duai mankas ngi duai marveiru ngi ruai renggat bat kabelang bat kumchuru ngi duai haing kasemro te namakata kadau nga mut ban bathai yafi kintiat kinsoit shapanga jing duai kohiman koparau Jesus Christ katinrai jongga jing duai kadai ka jinget ha Hebrew katbai indriu ngipule bath klem ka jinget laban pensngeba yauble naba jarubawan shauble ujeban ngeit ba uble udon bad ba o ai bainong yakitakiba wadiabo pensngeba yauble bad un ai bainong ha sam sanpo katsan ngipule te leda pikyang shanga akapor bajinjar ngan pelait yafi pipat pinsa pandanburum yanga pipat pinsa pandanburum yanga. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Hallelujah. Penskaba yauble. Praise the Lord. Praise the Lord. Pedanburum yauble. Praise the Lord. Praise the Lord. Don't kibriyu kibaban shaka jinginjongi ban tenju yange donru kibriyu yakiba uble upa shaka jinginjongi ban hikai yange ngiru ngiyakandu yakibriyu aka jinginjongi bad kine kibriyu ki pendom kam yangi donru kibriyu kibawan shaka jingin jangi ban iyo ka jingmentoi nangi yenre kohiman koparau Jesus Christ donru kibriyu kibawan shaka jingin jangi ban penmi yaka best hangi gan penmi yaka baba tam haka jingi jingi ban pendroi yaka talent haka jingi jingi ngiyong kane kadai kajimut jonge education balengi le school balengi pa ya kikina sa school ngiyong ngikwa ban educate ya kikina jongi balengi pa ya kikun jongi sa college namar ngiyong ngikwa ban educate ya kikun jongi educate ko himan ko parao Jesus Christ kamud jonga education kadai ban penmi ya kababha hafi kata kamut don uno ubriyo haka jingin jombi kikmi kikpa kikunikti kiparmarjen bad kumda ter kiba penmi yakaba yaka best haka jingin jombi maki ki educate yafi te namar kata kadau ke mangi ki father ki ong barabor ya ki kinna kongo ya kikmi kikpa Kongo ya kikimikik pa. Bale
maki kikwa ban educate yafi. Maki kikwa ban penmi yak kata kababatam hafi. Ta namar kata kadau ko himman ko para ko kina ko samla samhoi ngiju ong yafi kongo kikimigipa. Kongo yaki bahalor. Kongo yaki nungikai. Bale kikwa ban educate yafi kikwa ban penmi yak kata kababatam hafi. To Pensnya ba the Pendenborough mia blame lembaka jingdubai jumpi ba the mauhi un educate lane un penmi lane penroi ya kataka baha hafi uble u jubab ya ka jingdubai jongi namar ka dao ba ngilong kibabha yenre namar kadau uble ulong ubabha namar kadau ba ngalong ubri ubabha lese ngalong ubri ubabha ukina ubabha kikmi kikpa kibahalor kinongi kai kin ai yaka gift kababha shanga yenre namar uble uai yanga Ublay jubab ya ke jingdubai jengam namar kadau ngalong ubabha endre uble ulong ubabha namar ke jimba jung uble ngi pidiang ya ki baro ngi don ha ke jengi lemba ke jingdubai ngi bretno ya ke jinguslai jengi autrai hasiti sha Filipi ngi pole Sau Indrio Bretno yak jinguslai baro naki jimut jompi penpau yak jington kam jompi hauble hamanla ka jingtubai bad ka jingkarpat daka jingsngongu nadu donut au sitri sa Petrus ngipule to breath hau Yaki jinguslai jompi baro namar usumar suker yafi bretno yaki jinguslai jompi baro hau tang namar kaneka dau ngiwan shakaneka jaga shakaneka imane shakaneka retreat center namar ngikwa ban bretno yaki jinguslai jongi baro shautrai leda uble ukloi banjubab usngap yak jingdubai jongi badu u ai sisendon yakaba ngipan kamut uble u penroi yak jingi jomfi hau lane uble u penroi yak jingshenia jomfi hau leda Uslem ban jubab leda kloi ban ai yakaba ngipan kamut pendroi yaka jingaisha jompi lane pendroi yaka jingai jungu hafi penskam yaka jingskem jomfi halade bada leda jubab satya yaka jingdubai jongi leda umai satya yakaba ngipan kamud udon kae kaba kamba ban yakaba ngipan mangi ngimai ko himen ko parau Jesus Christ yaka mobile syaki kina jongi aka por exam bale ngitip Kamde kapor ban ai mobile ya wo udai ban pule kumba ngitip mangi kumno ngin kaya ngin na ya ki kun jengi ubleru udon utip kamba ban yangi kaya un ai yangi duai barabor nakabenda kivepat duai barabor nakabenda kivepat bun sien u
penkoit yangi haba ngiduai nakabenda jingia jongkivepat. Haba u penkoit penkia yangi haba ngiduai nakabenda kivepat. Kata kadeka rukam jongka balang jongi ba mangapor ngaduai nakabenda kivepat. Uble u pendap yaka jingdongam jonga ru jongiro. Don arngut ki parlok ki la yael lalet sa duriau sa kabot. Kasuim benang kalong kapasniu had kata-kata ba kalayar bat ka kala penpra yaka bot jongki. Te kilapoi have ka Dulenong have ka island. Bad makikisa katakan si hangto nangta ki parsahi ban parta ban khalla ban tang ding bad gumta ter dakaba ki laban yo ka attention jong kibai pat keyboard kibai hangto maki kim jopre kim shem uno brio uba yoi yaki te kadu katpai kila rai ku jimut mangingi snubrio mangingi snubok hadu kata-kata te mendangi late arliang pilet kamon ngalet kadiang nangta ngin persangki nakineki arliang ban yoka jingan tension jong kineki board ki bayai sato ki baro ki lalai kawe ubai kadiang ubai pat ka mon te nangta adien kata kanepor uto ubai pat udon hakanaka liang kamon ula yo kibai pat ki board ki bawan sato kila yo yabu nangta ki ong kila leisabu nangta kila penim yabu une ubriu ula batai ya kineki briu ba kumno kiru ki wan sakenega island kumno kala pride ka board jengki kadnos ki sa sato bat kumda ter kado kadwai kio ngide arnut pipla penim yanga nangta pade dang don sa wepat brio maki pade kyo to ngi late ban penim yakiru une ubri wala om don kam ban penim yangi yabu namar bale uble yo yesnyu tangka jing dubai jonga ngala dubai laga dubai uble yo la yesnyu yaka jing dubai jonga namakata kadau wala pa ya fi ban penim yanga hakata kapor ula yesnyu yaka sur jung uble ula yatu yafi yau aka jing sisa ngam yesnyu re ngam jubab re ka jing dubai jumpi haka jing sisa nga jubab ngala yesnyu yaka jing dubai jung uto parlak jumpi kumna uto parlak jo jubai uto parlak ula dubai uto parlak ula dubai daga ba ong ko kanrat walada pimpeni yanga penim yau parlak jonga namar bale uku udon kalok udon kikunekti udon kikmi kikpa badgumda ter mangate ngalong marwai walada nga yap sane amlele ngapade nga yesnyo yaka jingtuwai jungu parlak jumfi kohimen koparau Jesus Christ mangi ngidei ban duai nakabenda ka jington kam jong kivei pad uble un karko yafi namar ngi duai nakabenda ka jington kam jong kivei pad kibrio yak pade ngi don kam ba banle haka jengi sngongo ya uble namar uble ujbab yaka jing duai jomfi sngongo yawo namar bale u snap lane ujbab yaka jing duai jomfi yendre kohimban kopara hau Jesus Christ long kibakang kiman susu haba uble upelong yafi kum kajubab jongga jingtuwai jongki baipat
Hama ublay jubab yak jungzai jumfu. Jingtuai jumpi. Sngongu yafi. Endre long kibrio kibakam kemen susu. Hama ublay upelong yafi. Kum ka jubab jongga jingtuai jongkibai kepat kibrio. Ublay upelong yafi yangi yafi badianga kumki nungirap. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ngihap duwai mangasngi. Ngihap duwai mangasngi. Hasiti jung Paulos apostle ha Thessalonica utho waju pep bantuai. Waju pep bantuai. Wei Thessalonica ngi waju pep bantuai. Pitip ka Mother Teresa Bakuit na Calcutta kajuo the family that prays together stays together. Kainga sem kaba Dubai lang ka salang. Kainga sem kaba Dubai lang ka nelang. Kohiman ko para Jesus Christ. Ngideban Dubai barabor. Ngimdeban pep ban Dubai. Kamta me hakainga samjongi. Kamta me hakainga samjongi. Bale ngidon ka jing pra. Jing division. Ka problem. Ka problem hainga sam. Problem bad kikmi gipa. Kiku nekti. Bad ki paramarjen. Bad kumda ter. Bale wa Paulos apostle pade uang yangi namar pi pep ban Dubai. Wajib pep ban Dubai. Dubai la kum kawe ki ingasem man kasngi la kumno shitang ginda. La kumno day ban Dubai rosary man kasngi bad kikmi kikpa bad kikun kikti bad kumda ter. U Lucas katpra way ngipule ujisulong pide ban Dubai barabor bad ba pim day ban du jingerman pide ban Dubai barabor bad pim day ban du jingerman ngitip nakajingatu kana bad kumjuru nakajingpule ba ka Monica Bakoit kala Dubai laipeos nem lang nakaminda ka jingela jimut jongukun jongga uagastian kale nai mane shai mane ban Dubai nakaminda ka jingela bamut jongu agustin bakoi namaru lalang ubri basniyo naka Eucharist shaka Eucharist ka yai laga yai pediang laga pediang yak Eucharist dakaba Dubai penkalla yau kun janga penkalla yau kun janga kohimen kopara Jesus Christ adien laipos nem uble ula yosnyo yaka jingtuai janga bad ula penkalla yau Agustin Bakoit bad ula pellong yau Bakoit Agustin Bakoit ulong unongekai bapawnam janga balang Katolik Agustin Bakoit ulong unongekai bapawnam janga balang Katolik mangingong bun sian ko father ko Dubai nakaminda kun janga ula runar palat tis ngire endre mafi ke fidei ban Dubai klam sange what stop let's say shisnam let's say arsnam let's say siposnam Dubai lega Dubai uble un ngap yaki jing Dubai jonge ka jing Dubai ro ka yarap yangi bale yakabon junguple ka jing Dubai kadai ban le yaka mon junguple let's say uble ai yangi katkum ka jingkoba jonge yenre o ai yangi katkum ka jingdon kam jonge
Lese ayangi kat kum ka jingkowa jongi endre kapsenia ba ayangi kat kum ka jington kam jongi habang ayai sya ka bantrei ngatarai kumno ka jingkowa jongi kumno lese ka long ka baba ladanga layo ka cycle nangta kawan ka jingkowa ayo lese kalalong kababha ladangayo ka motorcycle laya ka motorcycle ading katang itaray gumno ka jingkuwayo lese kalong kababha ladangayo ka car batu gumta ter te kai jingkuwa jongi kamdong ka jingsange kami lagami enre uble ayangi daka pendap yangi yaka jingdon kam jongi daka ayangi yaka jingdon kam jongi ha Lukas arpawar sapop ar ngipule kokpa uang Yesu leda memon tesimno yaka kuri nanga penban kumba ngamon manga enre kumba memon mame kohimen koparau Yesus Kristus uble ujubab klempep yak jing duai jongi yenre jubab lane ai yaka hak rukam hakaba mangingi mut hak rukam hakaba mangingi mon hak rukam hakaba mangingi kwa hak rukam hakaba mangingi kimilenti uble ai yangi katkumga monchungu lesengi duai krangba ukun janga unio pass metric haka first class enre pendap uble pendap yakataka jing kuwa jongi yakataka jing duai jongi lesse ubleu pellong ya aya ya ki mark banyo ka first division endre pellong yangu ya kinna baba ka jinglong ka baba lese ubleu aya te kata ka motum uble karku yangi pendap yangi penjana yangi nde hak rukam mangi ki milindi endre hak rukam jangga mon jungu praise the lord praise the lord hallelujah praise the Lord. Hallelujah. Kohimen kopara Yesus Kristus. Kibrio kibasniyo ki ayangi ka jing sampang. Kibrio kiba kam snio susu kin ayangi yak jingikai kibrio kibaba ki ayangi kajingkaman bad kibrio kibaba tam ki ayangi kajingen mau kajingkaman kajing sampang bad kajing kikai bad ki baro kidai ka binta ka jubab jongga jing duai jongi kidai ka binta lane ka jubab jongga jing duai jongi te namakata kadau mangi ngi dei ban pidiang katba uai uble ka jing sempang ka jing experience ka jing hikai ka jinggeman badugum juru ka jingen mau te kohimen kopara Yesus Kristus kumbangi ong uble jebab klempep ya ka jing duai jengi klempep un jebab lada jebab ya ka jing duai jengi ka gospel baro ka bible baro kalong ka basap kane kade ka jingular jinguble ka gospel
ka Bible baro kadai ke jingular junguble nakabenda jungi ba upendap penjina yangi de nama kata kadau uble un jawab klempep ya ki jingdubai jungi baro don sisien artili ki siam samla kile shane satai kile shang kadu katwai kipoi sa uwayulu nangta ha uwayuding usong nangta kilas nang kumbaki samla ki yakran shano ngin yathono karno ngot kun ngin sayo shano ngin pa ya shaki yaki sa school katno pisang ngin pandon kam pen ai banti jain nak benda jungki uway naki ngin sa pa long doctor uway pat naki ngin sa pa long engineer pat kumta terte te ki perkat laga perkat yakran syapang gayeng gasem lakaman hadu kata-kata kumbaki samla ki yakran makiru ki ilakaman hadu kata-kata te hakata kapor uneyu sim ula peit sakentio nangta uyoi uwei nongbe brad hunter ushim ya kesuloi jungu nangta ukwa ban siat yaki unei usim uparlok ola ong haka to angin herno namar don nombe merad hunter ukwa ban siat yangi nangta maka pada ka ong kamendroi re ban herno namar kala page sa suyin beneng nangta kayoi hangta ha suyin beneng kawe ka pukni kasim kabahe kababam kado kapet yaki te gadanga shong ngi shong hangne ha uneu ding uneu handar siat yangi nangta dadangin herno nangne kaneka pukni kan bam yangi le ayo lakut ka jingim le ayo pat lakut ka jingim te maka pade ko mlele ngila long samla la bunsnem ngila kemen uble karku yangi ngumpat yo lad ban yathono bad penmi ka ingasem bad kumta terter enre ka jingim yakaba ngila don kalon kababa te nama kata kadau aingin sngung ya ble bad bara arnut kilas stang ban duwaino bad kiong koble lakut ke jingin jengi ngim don lad ngis ngongu yame nakabenda ki baro mela ai hangi ka jingba bad ke jing sniu minda ngi wan shame priang yangi aka beneng priang yangi bad pelong yangi ki kun jame ha beneng ka jingya tu kana kayait kumne haba kila duwai hakataka rukam one way of saying diet yau handar yau nambe berat wala klam jingtumu wala siat nangda lap peniap yau pukni lesse kane kadai kajingya tu kana yenre kane kajingya tu kana kakikai yangi bun ki kop kemen kopara Yesus Kristus don hakene ka jingin jengi kaji jing problem jimbit badukum da ter yakaba nakabenda jongka uble laban ai ka jubab nakabenda jongka uble la ai ban ka jubab manla ka jinge udon ka solution man ka jing problem udon ka solution duwai laga duwai klempep penim yangi kumba ula penim yakineki artiliki sim hafaraim hiong prayer denied is not prayer denied. I repeat, prayer delayed is not prayer denied. Leda kejubab
Jangga jing tuai jumpi kabam kloi. Kamut ka jing tuai jumpi kala se e. Lane ka jing tuai jumpi kala shalen. Lane ka jing tuai jumpi kala sha kantait. Wajju tarai wajju perkat hakata korukam kohiman kopara Yesus Kristus leda uble kloi ban jubab ya ka jingtubai jumpi leda uble kloi ban ai ya kaba mapi pipan wajju tarai ba ka jingtubai jumpi la se e lane la sha len lane la sha kantait. Prayer delayed is not prayer denied. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Angin duai karpang nakapinta kayinga samjungi nakapinta simit bla uble penpau ya kamon jungu lembak jengi waktu kumcuru ngaong kumba ngaong uble upen pau ya kamon jengu lembaka jengi jengkiwe nakapinta jongi enero Yesus Kristus junom amen.